大家懂吗？要义务，但那是空给，trouble，也那不你呢？干什么？人们，干什么的？这年纪不热么？这不得了呢，都是原因。首先呢，要谢谢他们二位的这样子的磁性的乐曲的一个演奏表演，谢谢他们。大得了的，俺呢，music的当心咩？现当心咩？那这就是啥呢？俺们是下是根本都。那我个人呢是现在也不会什么演奏，也不会唱什么，所以我。伊呢，当给了以后就是多，这怕就欣赏嘞，这就不欣赏嘞。但是呢，刚刚那个演唱家的那个啊呜，那个我大概会一些。当年牛子嘛都写是个咩？我要说的呢只有几句话。就在了，告诉别人讲，人民就在当，他那些个人民就在当，他那些个就告诉人。theater 搞出来的，这道理也忙不起，搞出来的 interest 就再忙不了，搞不出去。人就啥呢？那真就是些眼太大。那么我自己呢，对包括音乐，然后很多乐器的演奏，包括一些theater 电影嘛，这些我都是蛮有兴趣的。表演这方面。本来的，那人民就在都为了传媒呢，让人没赛个，还是为了什么 interest， 也不差不多马赛为个，那人民就在的那让人没赛个，还是多数那不是 strength 啥那的，女不都经历为传染用多，让人去，女不这个传染用多。那么，譬如说我对于绘画方面的这个不仅仅是兴趣，而且我真的透过这样绘画的过程当中，我觉得绘画这件事给予我许多力量。阿拉也是那边呢，那可是我们讲出来的，听可是书本能行的，俺我们呢，搞出来的是，但。搞出来的这是没，人话全部是那样都，伢那是，真就忙过有点个，什么的，确实是忙过有点个。你是，加上你钱了，你钱了也不，你钱了，这个人本来这个人上班不这的钱就，搞出来，常常了忙过有点个，你是，但因为呢，呢，第。소수기 삼바당 다나시 저와잡는 신지 그 뒤에 용감이 없지 들려야 되지 obstacles는 바로도 줘버려 아버지 용감이 인상 안 클릭클리 나 이제 배 가서다 enthusiasm somewhere enthusiastic 다디 클릭클리 배 가서 총도를 주고 여기서 그렇지 제가 리뮤기 유저르디 카르펜도도스나 에르무지 집입니다. 엔수수기 지 강대반의 신지 아니 지투구여지 result of the dental 인상
대기 알아야 초와로 가져서 accomplishment 다들 초와지 가서 다 가리는 지 젠데버데 남사 지 주요버지 accomplishment 초와로지 용도 제가 디기 미세가 가서래 전화로 챙기왜 근데 이 미세 초와로 챙기요 그래도 那么为什么这么说呢？绘画对于我能够给予一种力量呢？这在过去，我好像也跟一些朋友分享过，就是我自己是一个总是想法比较多，也这个期待比较多、计划比较多的一个人，所以我总是想说，要做这个啊，要做那个啊，等等，我有很多很多这些想法、创意吧。但是我发觉常常都是事与愿违。那么过程中遇到许多的障碍，很多事情都无法按照我的意思而完成。那么慢慢遇到那么多的障碍，慢慢我发现自己的热情也开始减退了。那这个时候我就开始那段时间我就开始想，那我就开始画画。那我发现画画它对于我的力量是什么呢？就是画画它比较简单，我就可以按照我所想的去画它。那么你就很容易的就完成了一件事情，比如说我完成了一幅绘画，那么我会有一种成就感。等于就是的，如么，当然心里，我就能够，不能是上不如去，当然心里，我说闲了呀，偏别给，我说的。number kulon chang ju chi shembe drube kublia sam yanji karashbe reaction telle reaction ya susu ndeba na shi ji yong me abru chita me not accepting yana ji kashure yana de kashure telde ne kandarji susu nuba dang me abru chi de sona 야나지 수수기 개와들 뉴바미아로 드레 소나 되는 용도래. 드레인 주산다디 얘는 윤에 전디요. 배는 부구 주주지게 르물 치비나. 다 르무디 조디 미신달이야 가스브레지 조디 수수기 생고나로리아 배 가르 템버스는 장도 가르치다 이도 강한 원화로지 된지 바를 못이 근데 보는 중에는 들으치도 마도 다 미겜바디 저기 지 가르래 나와는 로마도 사르지 디시라샤 맵시다 수수스름이야 제범이 뭐 가르여비는 다른 바 르밀람도 치야지도 요니요 제상은 수 개와서야 돼 된지 통마 수수 저지 가르 미신다기 가수로다지 ngosungado da ngosungwa de chedo mai ba zo de sosugi samle jema mai ba da chiba me ba kari bi ne da de ba 가르쳐 수메도 유규메와 사는 라도 다는 신기 태순메와 파도야로지 다티 개체부터 삼성이 제가 드린 유산에 다무 소술이 이동하지 소술이 좀 가려빈 대바도야메 있나 아니 신의 걸리글이 즉 액셉트사티 시마다 아주 삼삼 신다는 주 strong 가르베 expectation 신다를 여비체 수수기 이동하단 가르쳐다 디바지 되모도 진짜 전화로지或者呢，像平时有的时候，我们有时候也好心的做一些事，帮助别人，但是呢，好像别人有的时候好像也不太接受，或者呢，他的反应也不如你所期待的那个样子。在那个时候会有一些挫折感，有时候就会感觉到说，哎呀，是不是我自己的力量不够啊？或者说，到底善心它是不是真的有用啊？还是善心的力量我是不是不够啊？等等。那个时候我就会联想到，我就想说，你看，
就画画这件事情来说，如果是一个小孩子在画画，你会看到他是保有那样的一种童真的，他就是画出他心中所想的，他没有说要为了别人，或者说要画给什么人看，他也不管大人是怎么想的，他是一个自然流露的一种绘画。同样，就好像小孩子画画一样，我们心中的善也是那个样子，我们的善行，我们的善心，它并不是为了要讨好别人，他也并不是为了面子问题，不是为了那些，所以我说我要行善，都不是的。它应该是一种你很自然的、发自内心的，没有任何想要讨好、谄媚，而且你心中没有任何疑惑，很真诚的显露出来的那个东西，它就是善。善应该是要这个样子的，我觉得这是非常非常重要的一件事情。所以唯有说，当我们自己心中真的升起一种欢喜，你很乐于、很欢喜于这件事情，而且呢，你是非常自然的、不造作的这样的一种真心的流露的善，你会发现别人也会有反应，别人也会有接受的。不然呢，如果说自己的这样的善，或者说自己的这种内心，首先自己也不怎么欢喜，然后呢，也并不是真诚的，只是为了讨好其他原因，你也会发现那个时候的回应，别人可能就不接受等等。아, 신나 가시아스 게면도 나 진짜 가지고야 루당게즈 루당도 아니 프로젝트 당게 당신이 프로젝트 당도 아니 가시아스 게면도 아들지 인도는 가서다 다 아드맹기 규제 많이 게지다데 규제 시기 위해서 레버스 게임도 와다 알다 가지 니가 나한테 니가 매다 아야 那么其他也真的不知道要多说些什么了，也没什么好说了。那个真的会唱、会演唱的演唱了，会演奏的真的专家也演奏了。那我这个呢，实在是不懂艺术的人，装着在这要讲艺术，那实在是一件不太好看的事情。那人们却说，不是只讲艺术，还讲文化 ，art 之外还有 culture。人们却法王就说，那一样，艺术跟文化两个都不行。다 담보 가르쳐왔으면서는지 되게 맞지 게 맞은 바 가르쳐라다지 맞은 된세 된바르 된세 엔디 쇼들이야 곰르 디스 게나 야고르 좀 멘도선 다다 아트 메나 아트 연동도를 자체는 다이네 다데 초스케면도 데 된반 되나 데 로르 서마레 야 동기 아트 두부지 차이인가도 네 주산 다디 다 요상 좀 멘도 本来呢，刚刚之前我心中还有个计划，就想说，那我先来唱诵一段这个经文或什么也好，然后呢，算是一种艺术表演，接着我们就来做一段禅修。那但是呢，反正就是艺术不懂装懂这样子。但是呢，我觉得如果背半天，结果又背了忘了的话，那忘词那可不好，所以我就想算了。No. No. Okay. Really? Oh. My goodness. That dream be 想着去就是嘞。今天可脸可丢大了，我早就预料中了。这年写啥的面着，啥个的也不是意思蛮大。今天真是个不祥的日子啊！那我该怎么办呢？马上也得làm年小的的，人不觉得最近算的没哇？一个，这俺们就拿的。人不觉你手上有，所叫人不觉你手上有那个莲氏七句祈请文吗？人不觉说有。
다 그래서 저 오늘 대바대바는 되는 계산 단기 끼에도 잡는 디서로 단기 제가 잠시 시간到底是该念呢，还是该唱呢？还是就像刚刚那个人那样子唱算了？ sing like that 开始空声开廖一武是不是要跟廖一武没有跟刚刚演唱者唱的一样呢？ No, not good at that. Not good at that. Okay. 大家都这里啊，今天还说的，这档大家说的是，当给学那些的，你嘛就对些，俺第一经历啊，其他出去可是公什么的，大家公什么些。Gom deas, kemin do de yin da chi sema chi karro ma sem lulu che an ji ta de so su gi chi karro de be ni zu da ma be ni zu da de de ya sam sha ma dang che je an ta de gi karro da ji moment samar ta di thol ya ma ji ma sem dis ma ji karro da ji ji ka je ji lue du du ru ji da de ru che na an 那么，就像刚刚最开始提到的，那我就会有一段念诵，那么各位就可以听着这样的念诵做一段禅修。那其实所谓禅修也不需要做什么禅修，反正就是放轻松就好。 同时，在放轻松的这个时候呢，记得你是安住在当下的，你的心很自然放松的安住于聆听的这个当下，所以尽量的不需要去想过去怎么样的那些回忆，把它放下，也不需要去计划未来会怎么样，就放轻松，安住在当下，然后听着就可以了。I'm not relaxing, actually. 可能不行。我言语言怒张zan别嘛也是人动不了。养真说给我主你别嘛就那些说着。 Kordo kanro ma byo go ye ye je zo da ru ji chen ye lo je she su su guru be ma ze de wo ye yu ye nu zhang zang be ma ge zi ra dong bo la yang zhen cho ge wu zhu nye be ma zhu ne she zo da Kordo kanro ma byo guru ye ye je zo da ru ji chen ye la je re she zo zu guru be ma ze de wo ye yu ye nu zhang zang be ma ge zra dong bo la yang zhen zhou ge wu zhu nye be ma zhu ne xie suo zha gu du gan zhu ma be gu ru ye ye je suo da zhu ji chen ye lao ji re xie su su gu ru be ma se de
Guru Bemose Okay. I'm finished. I'm going.